Joe Cocker, on nije imao čak ni ekrane nikakve na stage-u, dakle. To ti je razlaz, svjetlo je muzika, dakle. Sting u Zagrebu ti je muzika, instrumenti, svjetlo nema, lanaca, tigrova. Znaš, postoje žanrovi, ja ovo sve što ti nabrajam, Stinga i to Cockera, to je muzika. Postoje žanrovi kao što je Crazy Horse, Parizu, Moulin Rouge. Tako. Ali to ne mogu ja stavljati, to muzika. Dakle, dobro, to je show. Pa onda treba nazvati to show, nemoj zbog njega, mislim, ja ga cijenim, dakle, on je muzičar. Dakle, Vlatko s jednom gitarom, jednom žicu do Lampovče napraviti emociju. Tako je. A tek pa Sotadić, ako je? Ako te treba 100 bićeva, lavova na bini, 100 plesača, 100 ovoga, 100 onoga, dakle, mislim, onda ne mogu to nazvati muzikom, nego neka druga kategorija. Tako. Ali onda je žalostno što ti sebe nazivaju muzičarima, mislim da nisu. Така. Живот на пат, нели? Турнеи, концерти, проби. Во кој период од кариерата темпото ти било онака најако, најсилно? Pa nije nam još došlo taj period. Još uvijek ja strko mozak, još uvijek 80. tijelo, sve slabije sluša, koljena, leđa, noge. A si imao momenti ko si rekao, ne možem, dovde mi je dovoljno? Nije takvih momenta. Još stvarno nismo, ali ja bih rekao da jesmo, ali nismo. Mi smo čak i u ratu imali šege, pa su napravili, Sarajevo je bilo bez struje 2,5 godine. Tad je u isto doba Klepto radio Unplugged u Londonu, ali on je to namjerno radio akustiku, a mi smo Francuze nasmijali, stasali smo bend od ljudi koji su ostali u Sarajevu za vrijeme rata i nazvali smo se Žera i Trafo ulje. A znaš što Trafo ulje? Zato što naučiš bude rata. Dakle, šta ti u ratu treba? Crveni luk. Dobro. Pertli puno. Pertli, dakle, ovo. Aha, vrfki, dobro. To ti treba, sad što bi ja zbog čega. Kad imaš luka, kad daju pobočnu najgoru kozjer koji ne pas ne može pojesti, ako je malo na luku inzistaš, može se pojesti. Tako je, prohađa. Ovo pertle, kako se zove kod vrfki. Pošto svijeće skupe, a nemaš struje 2,5 godine, onda ja sam imao puno starki, pa sam dijelio ljudima svako pomalo. Staviš u čašu vode, staviš malo ulja i plutani čep i provučeš u petlu i dobiješ svijeću koja, mislim, koja ti gori, to ti je rasvjeta bila u ratu. Ovo zadnje poučnih ovi. A trafo ulje zbog čega? Pošto nema goriva u ratu kad se okruže. Ali ima trafo stanica, ima po Skoplju sigurno dosta, jel' ne? Ima. Naveče, isprazni se ulje s trafo stanice, sipaš u golfove. I golfovi idu na trafo ulje. Znaš, ide. Ja sam tu govorio... Vozi na to, a? Pa normalno da vozi, pita svako ko bio s tama u ratu. Ja svaki golf izašao je u Makarsku iz Sarajeva. Vozio me do Makarske taj golf. Ali šta se desilo kad je došla struja u Sarajevo? Ljudi su pustili struju, opet niko nema struje. Zato što nije bilo ulja u trafu. Gi ispraznili trafostanici? Mi smo ispraznili i to sad počeo pričati. Mi Francuzima kažemo, treba nas unplugged koncert. Kako unplugged? Pa i to nema struje, rekao u Sarajevu. I je došao nama agregat i te nafte. I tad smo držali na -23 u pozorištu mladih. I tad smo tu ploču izdali 96. kad ste izašli u Sarajevo, 95. izašla u stvari. A, bravo. Dakle, i tad je bilo duha da se svira, tako da ne možeš kloniti kad duhom. Vidi, ovo što го raskazuješ, ne samo duh, ovo je i energija, i ljubav, i sve vojedno. Znaš, treba poprilično... A reći ti ja, čovjek ne zna koliko je sretan, ali ti isto kao koliko se čovjek zna brzo prilagoditi, dakle, nisam ovdje možda još nikom ne pričao. Dakle, rat u Sarajevu ti počinje ništa ne vjeruje, znaš. Ni ti vjeruješ da će što past na tebi, ni granata, ni metak, drugo, srajom si. Svi smo, Safet, Boris, ne znam, Hrvoje, svi zajedno sjedimo, svi se družimo. Da. Ti te posle 6 mjeseci počneš biti svjestan da tebe gađa granata koja je opasna, razumiješ. Ali onda se naukneš na to i ti živiš normalno. Kad pada, malo se skloniš, produžiš dalje, to je sranstvo bilo fascinantno. Čovjek se totalno prilagodi i na pucanje naveče i to da živiš bez struje, da živiš bez vode, da svaki dan moraš proizbijeti, dakle šta treba, da se dijeliš koliko jaja na nas 50. I onda kad se izašao iz Sarajeva, dakle, mene doživljaj bio svjetlo.
Ali ne ono da nestane, nego vidi ima struje cijelu noć. Ti je čudno. Pa voda da nije iz kanistera, razumiješ? Mislim, to stvari da vidiš što ljudi, kako lijep život. Pazi, jer Sarajevo je bilo od Zagreba 3 sata, od Beograda 3 sata, mi smo 2,5 godine bili bez struje, bez vode, bez ičega. I opet vidiš, nismo poludili, možda jesmo malo, ali nismo previše. Dakle, čovjek se, rekao sam da je čovjek najveća životinja koja se prilagodi, dakle, svemu. Ako se možeš prilagoditi granatama, ja, i poslije opet raduješ se tom svjetlu, sijalici, znaš. Dakle, fali nama, dakle, nesreća pa idemo ono sve što imamo da nam je, znaš.